Ya, baiklah, marilah kita tenang dan kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih setianya selalu menyertai kita. Ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Ada fungsi dan acara yang kita akan lalui, pembukaan yang sedang berlangsung, ibadah penghibur bersama keluarga almarhumah Nenek Tina. Kedua, yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga kalau ada. Keempat, penyampaian dari pemerintah juga kalau ada. Dan kelima, istirahat. Ya, kita akan memasuki ibadah, tapi sebelum itu saya mau menyapa kepada Sobrenya, Toma Parenta, Pak Pendeta, Ibu Pendeta kalau ada. Bapak Ibu dengan hadir pada saat ini. Ibadah penghibur pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Serta Estimar, dan saya berharap kami selamat sore dan teman-teman sekalian. Mari kita ikuti ibadah bersama keluarga. Sedang dimaksud Tuhan telah mendampingi aku dalam waktu. Aku telah menghadiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menuju kepada Tuhan. Aku menuju kepada Tuhan. Aku memohon, Tuhan adalah kota bentengku, dan bentengku adalah gunung batu. Sambut dari penjerai waktu satu dapat menolong menyanyikan 3 kali.
Salamu kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu. Amin. Kita ini mengenal realitas manusia. Kita baca dari Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 18 secara berbalasan. Yang garis kiri adalah seluruh jemaat yang tulis dalam buku ibadah. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Tetapi kasih setia dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan keadilannya bagi anak cucu. Dan yang ingat untuk melakukan kitabnya. Amin. Bersama dari Biro Jemaat Irak 94 ayat 1 dan 4 berserah kepada Yesus.
semua anti-posare di Padang nama kenaram pemelakukan kita tutup semuanya. Nagana temo na kabulu kami todo nuay mata niya mo to naulungan ni di pake ke pinang-pinango ilang papayan itu kasih patataman itu lalu may raputalan lalu may tondok kono ka lalu may tubungan masalo niya mo to nalampi at tuna latubong ka tu sura amadatu kadami laki may kemaleso itu agan Tolino siya Yona kamu umbasus itu kaborok ni lakukan maka dapat ni pagawin kayo kasat mari kami itu kepercayaan dalam Tuhan Yesus. Amin. Namun sama to naman ka karena siway-wayan niya o kuwasan dibasa mo lang batang kaya siya dari barangay aya sama 10 tahun paapudan 100 tahun aya sama 10 tahun kalau ko sama 10 tahun nakuha susi sa Andre unala masya anak-anak susi duka moto tupuan unala masya minto tong katakui belan na santo karaganta siya nakilalay kumakita te losok mangari yatu Tolino susi mangari yu katuana siya suci bunga-bunga dulu padang hidup kamu ya minta adito yan na iri anin paadili nurungan ni tayo mo ang napiamoy inanna apayato kamasakanan na puwang tempon domay landa lako ato sinturan lakon nito tong katakui siya to kamalolan na untaranak lanto milikna yamo tu lakonento tong kaliputui basena buwan siyong kanang nangin tu parentana ang naturo. Amin. Yola pataso gamaran na
Marami loko na may kalang masusah tu keluarga lagu indah rencanamu. Yo, jadi kasih kami itu kita keluarga menyanyi indah rencanamu kayak dipaduli ukuran sama nama para yayasan. Tulis sini misalnya. Yo, kung kamu pala mo, asalan ka po yung marami, kaya po, kami na yung tatago ituran. Ini ya. Oh iya. Kayak jauh kan. Betul-betul pemirsa ke di London ke hujan angin bungol na likod din kami kayo bisa membantu kita loh pemirsa wala mga payung wala mga kamera ako mendo mga kaunti ba kalipit kamera pemirsa oh susir ito dalam hidupku walau kau tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu ku tak tahu aku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua tapi ku mengerti sekarang Yo, mangka, may tama niyang may kita, pumamangka mo dulu. Ya tuh,
latanan nung solanasan laminto katuanta lamay kekadaman katubasa dia mo tunakuan dia tu tolino susiwangayu katuana siya susi bunga-bunga padang apa ya tu kamasukanan na puan tempon domay landa lako aku situran lako minto to katakui dia tu tolino susipang ngaliu katuan na siya susi bunga-bunga padang apa ya tu kamasukanan na puan tempon domay landa lako aku situran lako minto to katakui Tamoran na yato ulele laku pokada to kumwa lama apakatana sama manekananya na keluarga nina na nakwa mo ya indah rencana mo Tuhan. Jadi waktuan na ya kita mento keluarga kakanapay mo kumua iya te kamatian na nene batu indo yang matesanitin na lanya rencana na puamatua yan tala masus apa yan tala no kaapan tarimay batunan na taata katonganan nito kumwa nangamelo yato papanaata na mga matua. Susunod sa mereka to. Kaya kung imasus mo to, inarencana mo Tuhan. Natambay mo to at lino sa netinang. Ito berkata tumpa apa ya? Yan na kaya mo kami ito, napapalalim ko. Latanay sepakatanan na susinasan ng ko. Yaman na meron ikwa, waran ka na lagi palo mga banwa, mga lagi, anang na meron ya. Naman ka magigaragan nina nale. Kung mayo, tako sa ito na di sambayang ito lananay na melayo saya ko sulena po na Yesu ako saya ko siti ngayon na po ng Yesu ke sudah makuno. Tadi naman tayo po pa na tayo marakula maulay ang paapakatanan. Lama uleyan dia merantu situ tekanan na Muhammad dua kuma para lu di kanapay dia tu kita tolino ta masalako ta masalako susibari toliu siya susibari ko bunga-bunga dulu padang. Dari bunga-bunga nasasar kita deh. Lihat tuh bunga misalnya kamu may nasatu deh. Napa itu bunga pa mindar yang tampuray bunga. Indaran tampuray bunga nito. Aku mana sa walay bunga na.
tentang perai bunga. Dia melon apalagi din to nakayatong ang mga natuon din yaman na posara at bunga. Kaya mo to susi to bunga to parang patuanan na lenulu kaya meron na tormenta. Yan na mo na susiwari kayo sabto na malayo mo. Paminto tao lamasan ng untiyon. Bunga masan ng untiyon. Ako matao hoki wala ko bunga pa. Namasan na yun na di bunga. Kaya hindi bunga. Ito kanikati bunga. Tamang tantiro na pade mo. Len. Bunga dolo mangayo ila palantiro dolo na matak mo na matuba. Melon na dolo. Ayato kunwa na iluka mo ya inan na. Melo torana to namin bunga. At isusido ka mo kinatuli na to kung may nataatong tiro ki may napasalaywan ki matataw may natabang nangakitaw apa si toman na napatama kilino po matuwala susi bunga lenduya melona. Ito mga analata timbang busarong mo usyara ka tukatuanta melo syara ka na tirotaw syara ka na tatangay tukaleta kumabunga natin. Tandai pangarap ka na rin ikaw. Taya na tandai kalian ang kumampungan natin. Mga sakto rin na palagi mo. Diyan mo to na selama langkilino. Mga sakto rin manggila-gila syarika apa lakanan niya kuma nangamanasa bunga melo bunga usarong mo kapangga na yaman pala ito na yatu lagi pasyumpuran na ito katuanta mo na satu isusiriu satu isusimu pada nangana yang betul lansiaraka naongannya kamasokanan na puang matua lansiaraka na kabu kamasokanan na puang matua batuanan na yato kita latakan apay kumua mo itong masusyagang tapa langki kamasukanan na puang matua sabana puwate kada yato tolino susibang na rin dulu bunga-bunga dulu padang apa yatu kamasokanan na puang tempon jomay landa lako ato situran lako minto tong kataku
lako mintu to kataku. Apa na to kataku? Yari ka kilipalem po mato tamane malay. Susi bombo. Kabata ko paton yung malem bombo. Kabang pa kupiro na lang. Padanya tu tahu ano nga po bombo tumay. Ya jadi apa kataku bombo. Susulan ang kataku bombo tu nasana dete. Kung kataku po matwa. Di Bengkada si Tontina kasiri to tumampana. Yaitu di sana tahu kataku Muhammad dua kasiri to tumampana. Waktu yan na di pokada seng apa to tontong bang penombay puang amatua lan katuanna. Yana sana to tontobang penomban katuanna lako puang amatua. Susitu na papakilalan Paulus lako tosarani dulu Roma kumua persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum. Penombannya itu katuamu menjadi penomba busarungu. Jadi yang nanang susisake bunga busarungu ujung kamoto Jolona bunga matua. Yang atau sudah tontong bata tengah-tengah adalah nangalatolem na tenolem na indo batu nene inde. Baila mandapti batu nalambir kakasera pulo na tong na ke indo. Apa ang nayo penkilo na puang matua na preka dan na puang matua sana sabo taon na sama bangsa sangalo pada bangsa sana sabo taon na jolo na pun maapa ito na pada bangsa sana sabo taon na sangalo maapa na pada moy sana sabo ki taon na dolan kelino patata na tanda tumampata saman nata. Moy sangalo iti kita tambay to tumampata papakalagi to tumampata saman na sang sabo alo sang sabo taon. Saba yan taton tumalan kamasukanan na puang lan kuasan na puang patongan ki puang matua. Lasi sola bangami ki apu amatua salakona tanga dibilang natuna kaya kuasa abuman na taon kabelan na lammi ki lam si sola mi ki apu amatua tapatongan mo kumalam mi ki kuasa na apu amatua kamsakaran na apu amatua lammi ki ya katuang tanga direken mo na salako tanga sang abuman na taon kamuy saratu taon na apatay na tulan puang tayo na kasiri puang tabang nanggaan na sawa na tayo na lasisola puang matua sa lakon o yan mo latatang-natang na to yan natatontong lan puasan na lan kamasukanan na puang matua moy sana pati itu alam telino apata bang nanggaana saman na taara na sangalo
jolo na kuang batua. Malay so keto. Kita malay so patah. Jadi kami asli, dan ada yang semata, kau pintu malam di semua. Apa sih? Nah, masa itu lalino pak, na sayun naman na po mato di Pugaway. Nomor satu siya itu lalino pa, tonton tilang pa pala na po matua ko langit iya. Kasi ito na po matua sa lakon. Gana-gana mato to. Tuang salam mo ke pawasan tamu dah cakap pelajaran to. Lamba-lamba nak sini. Kasih tahu lagi. Ya lama-lama nak sini. Kalau urasnya kita manusia itu. Rangi. Ya lakukan lamba-lamba sini itu. Agar kata raya tu dia seorang ke kekuatan kita nambang utang apa tu ya kapan-kapan ke menjadi kapan-kapan ke rabu mudah-mudahan napahan pemeliona kaya macam yang tingay untas serai batang rabu karena kita dalam batu malay seorang mo pun naturon na natulungan hinahanap ng tulungan lagi lang naman ako kayo sa patunay mandalang patampuy yung mga batang mamamaran ito ng tulungan sabi na kasibawang mga kapilan kita mangaran ng ito pakatalanggi makapaabang nila sa nilawang lakto. Kaya sa kita mo, parang ito, lagi manaraw, pwede manaraw ni mo ito apa. Kalau nanya, ya, bisa yang melakukan nanti, mereka langsung itu, langsung itu. Kalau kita mengatakan lagi, pokoknya, melakukan ulah kunjung timbangan. Apa kota apa? Karena kecubang kebanyakan masih teman-teman dia kayak apa pula ulang kelompok belakangan papa yang semua di situ karena bunga busarung nasanti bunga busarung nasanti yang tanong malipapan nito diselesai yang kedalawasan yang busarung mo naman mamandun pa busarung may marunang ni sa melo-melo na to tono sinapala ka na pong-uwi kinatanan ni Buna sa muda-muda na Buna lang sa melo-melo ka nagparang na napatawag kiroy sino tamatang kita lang tono ka isinasa na Bunga melo kanto ng pamilya. Kaya mata na yan ito para lo kabayan kaya mo kupukado kaya biasa nung ako ng pali basa ka dito. Kaya ito kita toraya yang na Jona tenipatuan nangate ng umoto di sana jangga na yun. Iya mo to na rumuni yate may tero taan na dito no punala o tada nito no tero di tingor ay ko basa to ay mo to no pa dito tayo nito no punala to tero kita to raya to lumay iya mo to na nito no to tero ba to ipake to tero sitongan na susisusto di kwa kosondana tinde to mate
Oh, butung sondana siya lana po kinalo. Ya matona. Yan na ni Kente no di pasi na mer ko mo inana. Si patona lamban kami batong pakipayanan ni kotoron na tomato. Kita ang gusto nga nawang lagi. Ila yang mangilawang kilomita ada apa? Nakita jalan ng batu. Yang natin ng misa, buto na po. Di pasti koko orang misa. Oh, nakuha di pasti koko orang. Dagaramban ke itu rata pasti kokoran mo. Pakonan na. Susi to di koko. Pero magitiro na ko pa. Iya tu nanay tu utumpena. Iya te tomate. Yang motor nari pasir na mer ka kuya te tomate. Umba nanay ning garanto. Napayan kumang manasa. Ben nanay ning garanto. Kaya to ang kayo ang nanay. Ben nanay ning garanto. Yang motor nanay to na te umisa. Pikir orang itu bangun ini apa tu? Mana itu tu yang orang itu. Kalau ini bukan patakon nala, dia lambakai tu, dia lambakai tu. Bukan dipakai itu tu, sama nenek sama namanya di Palako di sana di Bayan. Disorong, dilendokan, lakot si balin na tongkonannya to sawata na mungkin ya kalian dalam pakai papasusan kena bisa ali teno tatunu teba dipakai bete tak ona lepaskan bete to dia dilarang saya na indok kuma umbarane mengalon to terindo kadang na siapa tak tanya kalau siapa tadi PT dokter menggaram tolong itu alam main apa misalnya taluran tak sahabat alam itu taluran tak malah bamba buat tunen sobangan buat tunen sobang nanti jadi lamai taluran tak tahu na mungkin kuma ya tu dokter yang lagi pakaian taluran tak. Jadi mesti napakede talung lanta, nalendokan talung lanta, napalulako si balina. Saya batu to. Jadi nang malesong ito, pabiasa, ako ko lang maray pa di salay, baca na ko. Papasusiyan kila misa ali, kaya naman ito, no kaya na, dibakailan talung lanta, wah. Taliw ko na ito kung magpanang ko, sama siya kaya na alam talung lanta. Total bulan tanah itu ulang pakai untuk kita mana yang dan kalau bulan jadi mesti kubena lakot na biasan namanya jadi mesti saya batu contoh banget kayak jadi setengah nak pertama ada parah itu di lakko kalau orang itu teh mau laku jadi yang namanya garam toh lantal ulanta saya batu yang ada batu malah ke taluran yang ada surat malah ko buntu yang ada buntu malah na surat na to menene to to nyantala nene ba panggare bagus contoh yang na susin na ke batu apa sih teh dong jadi kaya ke apa wan apa kalau ada waktu mah pakai kan pakai dulu. Nah, aku akan bilang, Sinawa aku surah malah aku buntu, batu malah ketaluran, kapong nakataw di rumah nampang itu kadang ta, sawai itu kita tahu den nenek ta, nyata nenek den banuan anak kasus soalan. Jadi apa ada ruang itu? Yang nak 52, 52 ketele. Yang nak 52. Tayo pasal itu apa? Oh, kenapa na angke lo kemana atau nenek itu lo?
Kaya pasal itu apa? Ipapatiwang mula ko pa. Oh, kaya ito sa ito, apa yato tayo mo na para lumani, gayang mo, maralan ako. Pero nagpapang naman yate, sisina mo kaya di kaso ko. Apa siate, karon ko hindi to, naman kaya, mahalin dito, yang namin sa amin di ko, hindi tayo naman yung karon to na, kaya yan dito, mahalin dito, yang na, sa pulo siya ko, ipapatinas mo to. Jadi sa manataana para lumamo sana. Kinamo to manan mo to do pwede sa ta ko nen ta taulelian to temo sala ko biasa dindembang apaan. Kaya mo la tanay melada to dari sitongan na yan maadino ka di kompukade ito kita sinisan sa tao bunga-bungan naki tongkonan ka bunga-bungan naki tongkonan ka namumalan ako tangin na yun at tongkonan na bunga ya jadi wala na pa to jadi ang sako to para lulata tanga-tanga din ito tema sa kasitete na mga satto ko ito alino sumari kayo apo ko susisoki membunga soki neto membunga di koko patunan nala dia masalah ko ngayon tadali jogi sa tongkonan patunan na membunga siya tu tongkonan membunga siya nenek isosoy siya yang matong yan na kita torayang yan na panwa nangatempon nenek mo disanga mo ko sundut-sundut sangan na wano yato di patamay anak kadara. Anak penisang anak kadara. Ya, anak penisang anak kadara. Sabag itu dan pangando lang pumanang lada di tupiaway ni balo. No, tiri ka manilapok. No, ni ya Allah sasyo so na tani anak kadara. Kisongan na ito sangatongan na isa nga niya ariri posi batonan na patungkulan tanga patungkun yo manasana lantangan dugang nilangan belesel ko padang yang ito na dito ariri posi ariri batonan na patungkun posi tanga bako di gente duka anak kadara pangando to kuma na nangaladadi atu bayi nevallo nangataduken at nangalaan tiroy piaman magaratak nadadi tu piamandul adi magaratak nasiosoy nulungan niya tumimintu apa di pasiono-ono melo ayaw mo to kuka ko muera ka na pakadan na kung matwa Gusto ba dikiriw, pabilan na susiki bunga, kamasukanan na pong matotontong lagi situranan ni. Tadi ato kita, lata papayan do kaleta, papayan lang kanda po, at papayan do banuan ka lang tungkunan ka, kumwa langki kamasukanan na pong matwa. Taana, lalu katuan tambay na rin mga pikito tako kuwa, tayo patatiyoy kumwa, nakabu ni kamasukanan na pong matwa. Nang maraming pagkabuhi kay kamasukanan na pumamatuan malesonga mo kita pasarani puang Yesu santong kanan ki mintu alulang telino nakanas ng pumamatuan tulina lindakai nakuha la susite paiya to kita to sarani pumamatuan asay na kuende mo, sule mo kami. Jadi ang mata na tayo makita tadaka itu po ang mata. Ta penumbay mira, ta kasiri mira. Ta papaya mira lang katuan ta tu pa korean. Sa basen ni kinadaka tao man ay pa batulan ako ipo ang mata susite. Batulan ba susi. Tao man ko kuma batu apa lagi pake na poray po ang mata. Yang mo titalong ni ito doon ta to kuma. Kau biasa na sana di Pokinalo kami kedong kedituni. Yang matuan na ito rota
Sana maadin diliw ito karot gusto. May miliw kamu sa ngalon. Sana maadin diliw kung yung ito karot gusto. Kaya kapatunganan na ito doon. Saba. Ya ito karot gusto. Nyari nasa kisaw. Nang malipas sakit ya naman ka diliw. Kaya mo bagulangan na Diyos. Pagkatotemo biasa-biasa mo di kwa. Natamo-temo tanga senga di kwa. Ya to menurut dia dong nak kian kalau lu. Boleh tak kian kepada lu. Ya kalau kadang-kadang kita tenong ogiran. Pada nu kan aku tenong ngamu, nalek aku kalau kita tenong ngamu. Ya jadi nasa jadi pak kasih dulu dan nasa pejo. Aku yang meto lantong itu na tapugaw na latanay di kitang kasiri po mo. Apa mo to tapugaw tawa. Kaya kami na po ay ito lota tapelagay tapugaw ito nang melon apa yan na tang susi mo kapatunganan tayo mo na lepora pa alam tondok. Ako liyo kiro sule mo niya to. Jadi kuya din ko ni manitem patongan pikuma. Ya tu karo dosan di yana sakit o malasao. Dami ni. Ya. Jadi ka mata na tanakan di rapu. Tanakan di rapu ngap. Buito parenya kadukan maadin kan. Tawata parenya rende renge ton. Mintu apa na renge. Kadukan maadin ko parenya kan ka. Beda mo to parenya kan. Ya, kalau urusan sama enak udah siako. Dato saya ada tadi sana mereka bumbun ngapetin tinda karontok na itu kalau urusan. Nama kana lah dan pokado penalaman ni semua kalau urusan tanda na kumako manero dore tibang banget tomate yamot tanda na tegisiate la na sakin na saw. Oh, yan nasa na jadi yari ko po kaya tayo ko po kaya sa tao raniti. Iya. Mula jonay ko ta labiran mo jadi po kada duka to sisili kirin ka kitaman na mandum pa mandala nito kapatonganan ta daana kuya sabangnya menyelam di ikan tumbal kuat tua solanasa lalu keluarga lalu tondok nenek abang mau takwa tu tangasi maknya tinde kapatonganan ne tinde apa go tondok anak kita tu sarani taemena dena di pa si tiwan maka bertentang apa tapi sekarang dipasi kalamat lako lagi po melona salanasan bantang kapatonganan rapa kilang tondok tonton kikilalay nenek todolota umasa ata taden teken na taon nenek todolota pakule sumanga na dentu nenek todolota na tampa pura matua na tanah ibu itu salanasan rena salah itu lagi pasti kalam lalu kakuan. Jadi tak ada lagi rontok nate, leku pasul leku rontok na bang mo. Leda ataden tu mun pasusin tato lang terino da atang le kuma na tu kita tu lino ya. Tu si kita tu si bangari ki iriu. Satu le na pa adene. Apa ko tu si sioki bunga. Na lamiki kamasukan anda po matua lama na talmiki te kanen kanapai kumanang saya mo po Yesu mun tamate payamo saya mate bela na kita nahurungan ni mintu katuanta mintu salata rambusuk solo rambutuka araka mingkar na kita laka penumbal lako wang matua salama pengkilalay kadagyan na po na Yesu tontong marampasan solanasan nadalamin nani mo to
Kasi Randang Batu, konvento jujur kepada anak kalangan nyureng. Jadi kami
sidang perkabungan, tiba saatnya kita akan menjalankan publikasi berpersembahan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sambil publikasi dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2. Setelah itu akan disambung puji-pujian dari Jemaat Talung Penania. Dengan judul Kekuatan serta Penghiburan. Makilan. Kung tak mo ano kusukan.
sambayang. Mari o mateoran na puang. Bilang na miyang kerno matao kumaga nagana mo laki pake pariu. Pako daaki masalawan. Pagkalangkin na nakanyo bibalaw at para ke atunomo. Duka mo to na ipake mo mo inawang pinumay komi. Niyato kadami mang kakirani la kuasa pinama salok tontong pakilala kami kumua liatu katuan kisi maritoriu apa susiduka to bunga dulu panen sangat tuh apa itu kamasokanami tontong masalahko iya mato susipatu lagi kanapai kumua nalungamokan kamasokanami tetelan kuang Yesus bilana kamasokanami ri nah saya mau tu kuang Yesus kamu pulang matua mentolino mo pasulekan tutolino lakodan dangki umua latamakan katuang matontongan si solakan yang paleto yang tomintu apa wamo kiprosara ramdo kujumai katunda penanda teindo katunene saya lako yang nama rampak sama banua tanggarambu itu nato opuang di pangga di posara di karang si tunduk-tundungkan solanasan bilana ikan apai kumua kami te to misa mo lan pak kaworok ni itu kama kau nyake dinanami ke bakarabu ke dalam di atuna tontong kikilalai umat taera napa ada selakona tendo sangadina lama dimbangun sudah saya itu pun Yesus patuo mintu tolong nah kamu tulundong ilang katuan na kamu tu rondo lima patongan dari kamu tu lampasinan ni inan na situ kapatongan na yang to ya te ngayon pa pinong te menemukan solanasan kailangan kayu ma'aruf parupa kalangan sa transito na papayan sinamasyang ipapatin kena upatuan di pasajamo lagi na yung solanasan papayan itu kamisalan silang tetondo umasan kumandian kami umpalannya kuah naminto kasolanasan na koresunana kuma pakarasya wanag kampona penene umpasirundunan di Jomay na dento di Posara turungan di Solanasan paranno la umpake untawi may tiyan na to. Demi kakinan te may kamapasirundunan lalu tontok nulungan di makin napasirundunan nilo sana may maniuto tangan di anak-anak tangan ang pumagabi na sangali siyatang kinini sanina kampay mo kantegoni tako di Melayu melong patawi posara masing sistalok na
Kemudian kisah orang Domingko yang katuan ki diurungan di mas sembayang susi tunadaran mo kampuye sukuma oame kida suruga ipalako ni pakalagi kesenganni napatalo tu parentami nadadi tu pakoramelan telino susi da suruga ingkang pesilasa metikan daliate seperti kisah mudanti susi kami pagari salana loka salala kokali jadaan nyalon kan dirosa sana dinari dipalakan lamaran dan penjata begitu belum kamu kenampui ya kemalahiran saya lakoni amin ya tulah menanimo sama opa no paseli apakah aku tambah payah di surat opa seli namanya yang pakar yo jadi dia laporan ini dia narkomika dan pokadri di sana opa seli Oh.
Coba. Ya, kamu tempo na lang. NKB 128 ayat 1, ku berserah kepada Allahku.
Kita mentuk solanasan dapat arumi tasarata syakatuanta belanna kamasokananna pungamatuambe pakaboroana punga Yesu na pangarianna punga penamasalo saladan kami solanasan. Amin. Nyanyian syukur, tenanglah kini hatiku.